Kataru se održava 5. po redu Katarski ekonomski forum koji okuplja vrhunske umove iz svijeta financija, biznisa i politike radi dijaloga na visokom nivou. Centralna tema ovogodišnjeg foruma je put do 2030. Transformacija globalne ekonomije. U Dohi boravi više od 2500 globalnih lidera, a među njima su ministri, izvršni direktori i utjecajne osobe poput Ilona Muska, turskog ministra financija Mehmeta Şimşeka, bivšeg američkog ministra financija Stevena Mnuchin'a, investitora Howarda Marksa, grčkog ekonomiste Yanisa Varoufakisa, pa čak i Donald Trump Jr. Rasprave će se odnositi na geopolitiku, energetsku sigurnost, globalnu trgovinu, tehnološke inovacije, ulaganja, pa čak i sport i zabavu, signalizirajući širok opseg ove globalne platforme. Sazivanjem tako različitih glasova, Katar se također pozicionira kao organizator konsenzusa u podijeljenom svijetu. Jedan od ključnih trenutaka uvodne sesije bilo je ministarsko zasjedanje na visokom nivou, na kojem su učestvovali ministar trezora i financija Turkije Mehmet Şimşek, ministar financija Katara Ali bin Ahmed Al Kuvari i saudijski ministar ekonomije i planiranja Faisal Al Ibrahim. Tema njihove diskusije bila je geoekonomija rasta. Kako se Katarski ekonomski forum bude odvijao, on će predstavljati pravovremenu i ključnu platformu za globalne lidere da se sastanu, sarađuju i traže rješenja u svijetu obilježenom neizvjesnošću i podjelama.